dam chiang na mo lungmali post thongchimnak in nan gut kanin kai na thong hi kul la thum Dipa ni kul la ni khat Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu matupi peng thai boi khwa SAC sakhan la ka dau nak a CDF mindat ral ka pakhat nun nak aliam palawa khupi chung siaman tlak poke nak in to chungmi pathum hliam antuar nangkhang khupi la ka dau nak a TNLA ral kap somli kwa anun nak aliam zale somli nga ni hliam ma antuar thawai tiva a SAC somthum leng ni ani chit mi ti long an ka I anji lak in an chi China ram athong mi linhit nak rong a minung zakhat reng lo anun nak aliam ti mi thong le thong pang dang na an rak silai matupi peng thai boi khwa SAC sakhan la ka dau nak a CDF mindat ral ka pakhat nun nak aliam Chiram kul matupi peng thai boi khwa SAC ral frang sakhan la ka dau nak a CDF mindat in ral ka pitaling ni ramle mi phunsa a anun nak ape tia thai si CDF matupi shroinak in thai boi khwa SAC ral frang sakhan la ka dau nak Vibok operation chu alua jami December nal heriat in an rak thok chu ka dau nak a CDF matupi ha he CNO CNDF CDF mindat CDF lautu ha zong anital I December nal hai kwa Zinglei Thawngchimnak pakwa tuk a SAC ral frang sakhan chu an la khopin a CDF matupi thantar zong an thai tia kan thai chu ka dau nak a CDF mindat ral ka pakhat nun nak aliam I sakhan in azami SAC ral frang pol chu to chongsham lai le rangthi phunha ni andoi ha cha a petlai in ka dau nak achok khomi asi I to chongmi hna ni ral rin her na kongjong CDF matupi ni thong an than Palawa kupi chung siangman tlak poke nak in to chungmi pathum hliam antuar Chinram kul palawa kupi chung siangman tlak poke nak in to chungmi pathum hliam antuar tia to chungmi sin in kan thai December ni hlai kwa Zinglei Thawngchimnak pakhat luk a palawa kupi miuma sang baptit biak in hulai chungkhar ko saknak in pakhat a siangman tlak nak in poke nak achuak to chungmi nu pathum hliam fak lo antuar in pakhat arok tia min lang tar lo to chungmi pakhat ni zalen a achim zantlai nu a SAC ral frang battalion zanhi somret kwale ral ka parlak a shangman in ka dau nak achuak zan khodai shangman poke thong kan thai tia anchim kupi chung a atlami shangman hi lebantuk lei shamtlai phu shangman da asiti mi an thai kholo shamtor mi nu pathum na chu palawa siboi pakhat timchim tu panni na an si tia an langtar Subantuk thiam in Chiram kul palawa peng pungkhwa chu SAC ral frang ni ka dau nak umlo na in ratuk nak vanlong in bommathak tia CDF daisin in thai si December ni lai kwa chu sui milam panni le somnga thuk a CDF dai humak nak maram chungsimi hongkhwa chu SAC ral frang ni ratuk nak vanlong in woruk tiang bommathak tia thai si chun sui milam panni le somnga thuk in Zalei Thawngchimnak pathum le minute pakul tiang ratuk nak vanlong in woruk tiang bompariat athak kadau nak zong a umlo minung thimi riamtor mi le in lo ruk mi kong a thong fiang thai aseri lo dia CDF dai in tongwong ai tu pakhat ni zalen a achim khongkhwa chu palawa peng mindat peng le kampalat peng ramri palawa peng chung a ummi asi I in somret luk a umnak dai mi phunha ni khwan sakna khote pakhat asi tia kan thai nangthang khupi la ka dau nak a TNL ral kap somli kwa anun nak aliam zale somli nga ni hliam ma antuar Shangram kul sak lai nangthang khupi chu Young National Liberation Army TNLA ni an ka dau I an lakho chu ka dau nak a TNLA ral kap chungtal somli kwa ni anun nak an pek I zale somli nga ni hliam ma antuar tia December ni lai kwa a thong an than nangkhang khupi chung a SAC ral frang tha jang zakwa deng ni umhun an khor nak le sakhan di lak chu alon chiami November ni lai sari in ka dau shram an thok I December ni lai kwa a nangkhang khupi chu sampling te in an lakho di na kong zong an langtar anu bik atang mi
ese siral shrang sakhan pi biuha kong ka daw nak a ese siral shrang boy mejareng asimital in rok tampi mu asipin a pathum tlekhi an si i shamwantal in shamnam tampi le ral thom tampi zong kan lak chi kho tia TNLA ni an lak dar ka daw nak chan chung a ese siral shrang ni chung lei ka daw nak boy za thum nak tom lo a man i hak chiatal in to chung mi hlei thung anun nak aliam pin a somli thum ni hliam ma an tuar tia TNLA ni chun an lang tar chi October kulasari in 1027 operation ka daw nak an thok nu a sianram kut saklai a ese siral shrang le unaw thum tangti punha karlak a ka daw nak afak i kopi pasari zong unaw thum na ni kan hum ha kho chang tia TNLA ni chathan an chuak mi a an lang tar Chawai Dipa a SAC somthum leng ni ani chit mi tilong an ka I an dilak in an chi Saning tari ram ten Chawai peng Chawai Dipa chung a SAC ral krang tha za somthum leng ni ani chit mi tilong pakhat chu tual chung sham klai PDF na ni an ka dau cha a ti chung a appeal I an za pi in an chi di tia Chawai PDF chung tal pakhat ni khatit a achim December ni kwa za shimilang pasal chiatluk a an ka dau I anti long su ti chung a appeal achit mi SAC ral shrang somthum leng an di lakte in an thi di an hriam nam zong kan la khona lo an hu in azul tu ti long pakhat ni SAC ral shrang pol thimi rok chu an la kho tok an charmi ha zong hu asi tia achim chap ka dau nak chu spring guerrilla special guerrilla DDPDF company 1 DDF le DNLA ha fon in an si tia kan thai Yuta kopi SAC ral shrang kutang ummi palik sakhan chunglei don mang in boman thak no na panga an thi Mandalay ram then nga zun peng Yuta kopi SAC ral shrang palik sakhan chu chunglei don mang in boman thak no na cha a ral shrang panga an thi tia Red Dragon Guerrilla Force Siam Kai Pu min chen sin in kan thai December ni hlai nga zan lei pakhat le cheu in pali tiang Yuta kopi sakhan palik boy umnak in a bong panhi Tentuan tu na umnak in a bompanhi kalshrang palik na umnak in a bompanhi le sa cham a pakhat chu chunglei don mang in an thak no na cha a kalshrang pathum an chi siam ha pu mi an tam chuban tuk thiam in December nil hei ruk a an ka than na cha a kalshrang panhi an thi than tia an lang tar ka dau nak hi Red Dragon Guerrilla Force siam kai pu min chen chung in sia thu phim nak fiksun ron siam kai pu na an si tia kun thai Nyai peng a SAC ral shrang ral lam sial mi bompu no in an ka na pali an thi maguiram then nyai peng khote cheu khat na a ral lam sial in arami SAC ral shrang na chu bompu no in an ka na cha a pali an thi tia nyai pa ka pha chung in twangwo ngoi tu pakhat ni yanggong khatit media a achim December nil hei ria za swimi lam hei khatuk a isa cho peng zito pyu so thi khwa in arak chuak mi SAC ral shrang tha zang somre tuk chu putung khopong an phak a mi piral kap ni bompu no in an ka na tia thei si SAC ral shrang ral lam sial mi bompu no ka dau nak a ral shrang pali an thi panhi ni hliam fak an tur tia an lang ter Chawai peng phaya me SAC ral shrang chege an ka panhi an thi Saning tari ram then Chawai peng Mangme sham khopong phaya me SAC ral shrang chege lu no in an ka ral shrang panhi an thi tia Chawai Guerrilla Revolutionary Force DGRF sin in kan thai December nil hei ria zan lai swimi lam pakhat luk a Chawai peng mangme sham khopong phaya me SAC ral shrang chege chu Chawai Guerrilla Revolutionary Force ni siam ngan siam me he lu no in an ka ral shrang panhi an thi siam tuar an tam tia thei si ka dau nak hi Chawai Guerrilla Revolutionary Force DGRF sa khoi tu le tangti pufan dang na an si ka dau nak mun a mi piral ka panhi hliam an tuar tia an lang tar chi Manipur thong in chung a pum shem in du lo nak lang tar mi memar nu pol shem nak an pek na India ram Manipur ram kul Imphal thong in chung a khum mi memar mi na chu tangkaliam tar an tim na cha a thong in chung a memar nu min nung som thum ruk ni
Pungsem in dulo nak an langtar dulo nak langtar mi nga chu Manipur tongvo ngai tu na ni December na thei riat khan an shem na tia kan thei Halshia mi na cha a punglam sarning te in Myanmar mi infal thong in a thak atong mi na hi December na thei nga khan chua zalen ding an sit chang na in an chua du na lo cha a atu bantuk in dulo nak an langtar hi asi tia an chim thong in thak mi Myanmar mi na hi December ni thei ruk in thei riat tiang ni thum chung din ei lo in dulo nak an langtar cha a thong in tong vô ngai tu na ni an tuk an dal na i thiam fak an tur tia chung khat nei nyam na ni an chim ko ei ti din lo in du lo nak langtar mi Myanmar mi nu shem nak tong mi ha chu si ai zong an pe du na lo tia thei si Manipur ramkul a thei khi tong in thong in a khup mi Myanmar mi nga hi minung zan hi tuk an si chulak a minung zai mazat chu chua zalen an si chang na minung som riat tuk long an chang tia kan thei China ram athong mi linhit nak rong a minung zakhat reng lo anun nak aliam China ram sak lei mun ram athong mi linhit nak achuak mi a mi pi zal lei khat anun nak aliam zan hi kul tuk ni hliam an tur tia an langtar linhit nak hi zan tim a gan suram kul a changmi asi I an impa chiang ram kul zong a illa lo tampi arok chi tia thei si athong mi linhit nak in kan suram kul a minung zakhat luk an thi somkwa rukni hliam an tur chuban tuk thiam in chiang ram kul a minung hlei khat an thi zale kul li ni hliam an tur tia tongwa ngai tu na ni an chim linhit nak hi 5.9 thuk in athong tia US valai chung thil chang mi thathlai tu phu ni an chim December ni hlei riat a chetha zau khan tu phu le tongwa ngai tu na ni mikaw kol hol le miruak phim hom nak an tua tia thei si linhit nak in electric mai aro cha a to chung mi pi harsat nak tampi an kong tia kan thei September thachung khan China thanglei hmuram Sichuan kul a 6.6 luk in athong mi linhit nak arak chuak minung somruk nak tlom lo an thi tia an langtar chi tu zing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan doctor ri lai lungmali post thazang akan pe tu nan di laksung a kanilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kanin som na